webare mnonga iwe uri kutureba hatayari West Television abugumiza muno reba obohereza bwitu okishira mnonga obwamakuru agarukurga ombiyanga bitari mwe na mwe ayindi gambere ebi nyemerire omuri Kabale municipality ninga shorembo kuru urwa Kabale bitkande nshonga ezituye tugambaho dachikezi neshonga ezikwatirine na kanso ya district ya Kabale obuhire erugireyo yarabyaho iteka ninga shi echinanka motion ningashi ekiteiso ekiri kugira ngo abantu abarabe ni babingwa omu municipality abashubuzi abari kushubura arbajurwe mihanda ningashi abasubuzi abatine buzu mu municipality ngo district ebase kuba netekaho ezitwoyeta roadside markets ningashi obutare bwa arbajurwe mihanda obutare obwikirizibwe obu district eri kuza kugira ngo neza kutoka omumataka gayo nka district then abashubuzabo babase kubandi bakoramo emirimo yabo yo kushubura ahinde gambire binyemerire na omuwezi wa speaker wa council ya district ya Kabale kandogu mukuru Ronald Mugisha Ian nuwe yabase kubana leta HTC cyo mu council kandi ba councilors babasa kubana bacicereza bona bakitereramu bagira ngo kikumize mu kikorwa nko ku abirakiresere ntwenda tushobore HTC cyo ni ciha cengini kandi bakaba bagenderire ki yonka kanso ya district kurabyaho HTC kiseba twakwakirana munsi yo muna kureba Tayari West mwebare munonga kandi namwe na abarebi ba Tayari West n'abaramusya amazina ni Mugisha Ronald Ian kandi deputy speaker Kabale district itwenka Kabale district tukareba need ningashi obwetago bwa Kabale municipality kushanga abantu abo bari kuza kubinga mihanda ningashi roadside vendors bine aho alternative ningashi ahandi hantu ubo kubakwasa bakareba ngo bashubure ibintu byabo bagumiza babona kasente yo kutomushaho akwa turamango abantu barabari yarbajuge mihanda barabi n'ubusente bumwe babwihira mu bibina muri za sako ubundi babwihire muri za banka kurango bashubura nabo bagire ko bayebesaho kubona kafizi kubone cyo kurarira no kore izindi ntunguka mwende tukateka in our wisdom mureke turondeyo butwina amatako mu municipality kandi gari idol mureke stake HTC cyo kugira ngo ago matagisi tugatemo obutale ninga shigatekemo stores ziri wero regulated ziri no amutindo gwa municipality ninga shiko kuturi kuja Kabale enda kubasite zibe zirya aha mutindo murunje abantu bari kuza kugira ngo bari kuza kubinga mihanda babona aho bazi kandi turahamya ngo municipality na district baraze kwatanisa okushira munongo mujeje financial yaza kutahamu kureba ngo abantu bisi bafacha kubirusanza baba kwata mpora bikirizingana nabo babashobororera abantu baza kuruga mihanda babina aho baraze kandi nacabasika government yina kasente ebase kubatera makasente ka recovery uramaho manyire gukorera amahanda bakafacha kwiyo bakuteka ho tamanyirire umwe life erabanza yaguma na bakasto banzu bakumanyire umwe babanze babura akasente kaburabule ngenu tukagira ka stake HT so ka twashira byamo overwhelming kansone yakiciriza kandi ubwo turateceza ngo kiraze kuba implemented kawu na town kiraka barengo bakwatanisa HT so kitwarabizemo cyabasa gukorera abanyakabale abarya hankuto babase kurugahoje aza Kabale base kunyirira na business zabo zigumize mu zihinde omuntu atakijaga Kabale kandi aho kiraturubira no kubona local revenue twatu nubwo butale kiraze kutuyama ka district ubwo butale turiyamo akashoro ubwo muntu arazo mujya ku Katale niho turabe turabona n'emishoro yo kuzakora amarwarire zindi nkuto n'ibindi nkebyo omuntu atakizaga Kabale nabasakwebuza ati eje myanye y'umuryo n'umugamba kutamu abashubuzabo imwenka ba district erinka ihenyine eje myanya kurugira kitiso kitwarabize mu kanso tukagazetinga ko mwanya nko gwa yard former the district yard eryaho mparo bashugwa municipality yard aho hariho mwanya guri idol kandi district inerandi pango ibyo matwanda turabyiyaho ubwo mwa hatugutereza hatigaba Katale twineho aha remand home aho tukahashana no kashara turagatwine under private public partnership turenda abantu ba investa ngo bije bahombeka nati bacabuzire aho naho twagize naho tube tuzira Katale twineho aha woli kuzakatuna
aho twetaga ngo na Mizimaro South Western Water Umbrella Award contract yabe kawayo ari turi kugira ngo mwanya mu misho gagwe abakitaratereza ko ari business nje tukakora bose gukora la side eri opposite abasiramu barikora akasete mu batire hebye mbaho byashi barikora akasete district nayo ndago mataka nayo yo kugagizire ngo twagatereza abo bantu bari kuza kubinga mihanda bakagazamo cyamanyisa ngo baraze ko baratayo nakashoro roko revenue boneke kana abantu nabo babonaho bakorera business zihindo muri Kabale municipality turi kugira ngo iraze kuba site yakigeze. Well, ekitiso cyanyu n'ikirungi konka umuntu nabasa kugira ngo umucererirwe habwo kuba turi kugambere bitwatahire umubwire bwenyine ubu aba municipality council bashemekwa ni babinga ababashubuzi amahanda kandi cyanyu nico basa kwetenga hakire karingwaho kugira ngo mubase kuciciriza. Mr. Job Apoli titucererigwe kwiyaho nico nanagambireho nta abantu buturi kugira ngo tubinga nkuto tubinire porane twababinga nkuto bari kuza kaye tiba kuhinduka bemishugugu bakaba bayaye bakatara kutiye mu mihanda nyeshiro ahobwe kanse kwatanise na district twakutandika financial years abantu babakwatiremo bapuraninga nabo basitame n'abashubuzi barya mihanda. Webare munonga ogwe wa muhurranwe umuhwezi wa speaker uwishengero rya Kabale district jete Kabale district council omukuru Mugisha Ronald Ian kandi yashobora ibitekateko byeye aha abantu abo baryo bagira ngo baruge aha streets kandi nano okwari kureba okubonka bebembezi ba Kabale district batebekanise kugira ngo abantu abararuge omundembo abararuge ahanguto okubara kubasa gumizamo bari gukora kandi nabo bakabasa kubisa hamakagabo nangwa nebyanga byabo bari kuruga muntu jagumiza muntu kuraterize geshonga ntukisiyaho buri kimwe cyo no kushara bene kitambura nangwa na nebiraruge omusharamu kwa kanso ya district nangwa na kanso ya municipality nangwa na nenchikwe ziyo nzigendo mbisho hagati y'abebembezi ba kanso hamwe n'abashubuzi kureba okuba kubasa kwa monayizinga itekere bakarita omunkora hatarumu omuntonyi gisirizibwe munonga ndi Job namanya Apuli hanu ya omurkabare kangaruze studios ogumize munoreba amakuru gitu Agatayari West.